Kublai pi barok kani kari Russian Meghalaya ban kipiang sobhai pi barok shaka thup khubor menta ka janmit. Shabangin paish ki khubor ki babnya ine pet chwai ki mat ki bakongsan. Kami benya Menteri Ketat ki Kampok Yeng Amit Shah ya ka jinglong jingman jong ka shong shngan ha Jammu bat Kashmir hadin ka jing sha thombor hakile no. On play Vice President Kari Ujagdeep Dhankar ya ka pernashtal ka badang shudapshna themai ha Parliament House Complex. On sedang katna railway ban pershang pinya ya ka rel Vande Bharat sleeper class haki arbanai ban 1. Pinkup Buram Karyat Samthya Women Social Welfare Organization ikinongyo ya ka kusna 4 Mashri I Council bi Pasar. Bat lahaban pensangye no ikajing kai ICC Men's T20 World Cup cricket happening ke India bat Canada na kadaw jong uslap. Ki khubor ki dunia. Menteri ka sarkar pring ubakmi ekatanat ki Kampok Yeng Amit Shah ulapenya ekajingelang jong ki high level hanong bat Delhi ban kmi benya ekajinglong jingman jong ka shongshngan ha Jammu bat Kashmir. Hakani ka jingelang Amit Shah ulashim kya halor ka jing shongshngan ha Jammu bat Kashmir hadien ka jing sha thombor hakile no. National Security Advisor Ajit Doval Lieutenant Governor ka Jammu bat Kashmir Manoj Sinha bat Home Secretary ka Sarkar Bring Ajay Bala kiladon ringkat hakani ka jingelang. Director ka Intelligence Bureau ki he sipai ki bakuntop yo Chief of Army Staff Manoj Pandey bat Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi Director General ka CAPFS Chief Secretary DGP ka Jammu bat Kashmir bat kiwe ki he sarkar ru kilai shimenta hakate ka jingelang. Vice President Kari bat ubalong ru Chairman ka Rajya Sabha Jagdeep Dhankar unsaple ka prenashtal gaba dang shudapshna thamai ha Parliament House Complex minta kasngi. Ulampang ka Lok Sabha Om Birla Deputy Chairman ka Rajya Sabha Harivansh Narayan Singh bat Menteri Ketanat Parliamentary Affairs Kiran Rijiju kinse don ringkat hakani ka jingple. Lakhot sob haru ya barok ki dukot jong ka Rajya Sabha bat Lok Sabha kani ka program. Lashna ya ka prenashtal hakata ka rukom ban pentikna ban pensuk ikihe kihan bat ikinongwan jingok kai knang bakila ban yoi bat kinmau burom ki moddur jong kinong yelam ki bakraw kari bat kinong yele latlot hakaway ka jaka hapo ka Parliament House Complex. Kajing persang penyat ya kerel Vande Bharat sleeper class kan sedang hakini ki arbanai ban 1. Kat haduk mentah katnat railways kadang penyat ya kerel Vande Bharat Express kabadon ya kajaka balong tang ban shushong. Menteri Ketanat Railway Ashwini Vaishnav balong kanong ba Delhi kiladon ki jingdawa ni kipat ba ban penyat no ya ke Vande Bharat sleeper train. Karel Vande Bharat kadai ka semi high speed train ke Baningkong balashnahi hakari. Menteri ulaong bahaki sansnem banwan ka sarkar ka phai khmat shushu haban pinmi buntli kirel bat pensuk ikinonglet nongwan. Usordar ka mauring keneng uba Peter Lawai ulakentu ya ketnat badikmi ya ka boarding ban sedang biang ya ka power substation project ka ba laipholai na ka khatway kv ha mauring keneng. Ulaong bakani ka power substation project ka ba laipholai la khatway kv ka thmu ban pinbiang boarding shabarok kithan ka mauring keneng bat kishnong ba marjan. Ulaong ba la kumnu la de banyoi ya kani ka project ha ka bakut jong uni usnem. Yakani ka project lamang house nem arhajar khat khandai bat lasdang ban pentrei hautehi usnem bat handrei ompat la ban pendap yaka. Uba lawai ula pentip bakador barshnong kaladap ban pha yaka jing ujor shakinong trei ka power grid da ka bakerpat yaki ban sedang no yakati ka project. Ula benrap bakashnong ka shembun ki jing nakadaw jong ka jing bambiang ka boarding kamtam ha ka porslap bat ka jing tir uperthat. Power supply to the whole of Morkneng area and its adjoining village. And this project, we got the sanction of this project since 2019. And the same year they have started the work, but sad to say till now this project
they have not been completed. Last week we have submitted the complaint letter to the official of the power grid to request them to kindly start this project. You see, as of now, in our village, we are facing a lot of problem with regard with the frequently current breakdown. Kidong penyat shnong kamau ringkneng kila benyau halor ka jingbam shimkia katnat Public Work Department ban maramot ya kasurok balas niu hapo shnong lajan sans nementa. Habaya kren bat kilat pathai khubor usordar kamau ringkneng uba Peter Lawai ulaong bana kapor syakapor katnat kalayoi ya ka jinglong jingman jong kisurok. Ulaong bagi surok ki balas niu ki kenthop ya kasurok ba kasurok dong mission nong dawa maumang pom lahir. Uba lawai ulaong bakaladon kajingkular minha usnem baladep ban maramot iki surok Henry ompat la ban le hadok menta. Of the road in internal road in our village, but sad to say, till now, for more than 5 years, no repairing of the road has been done. As you have seen, as you have witnessed with your own eyes, see the condition of the road not only in this area, main road area, and the whole village, the internal road. From Main Road, Pedang Shnong, Nongdawa, Mission, and Mauyong Sung, and Maumang, Pomlhir, the internal road has been damaged. So we request the PWD department, because they have come for inspection. Last year, so they have come for inspection. They give us an assurance that the road, they will do the repairing of the road. But till now, no action has been taken from the PWD department. Kinongelam jong kaseng Congress jong kajirang block kilapin pau ya kajing sngo burom shekinong krishan jong kaseng halor kajing krishan barat ba jongki ya ukertong kaseng uba Vincent H Pala hakani ke election Lok Sabha baladep hakajingelang kabalalong henin kasingi habernihat. Habayakren bat kinong thok khubor uba klan lingdo Vice President kaseng Congress Ribhoy bat uba longru kum returning officer ula ay kajing khublei shikipat Khasi Garo Karbi Boro bat kiwe pat kinong krishan jong kaseng. Uba lingdo ula banjur halor kajing kongsan jong kajing krishan jongki hakani ke election bat ay khublei halor kajing shanya bat ay tilot jongki nakabenta kaseng. Akti dengan ay khublei pi woi bato blei unangkarku unangkardo IP ya kajing kasyam kajungpi ya kajing ay mansim kajungpi kam tam ni kinong tre jong kapati kongres kaba don haplem jong kati jingdu jing karman klem MLA Clemency Henry ni lajop ngadang bakla kumakan dos pa ai nilatang ya ka NPP. Karyat Samthia Women Social Welfare Organization RWSWO hinin kaski kalapin kup burom ya kinong yo yang khusnam pat mashri ikong silbi pasa bat ya ugoden kupar nongbri ubalawan hakakerdan kabaar haka examen higher secondary school leaving certificate HSSLC ahajar arhusaw UMLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum bat u assistant rangba shnong kamaukar uba ransom sutnga kilaydon lang hakani ka jingelang kum ukongsan bat sembut kongsan hakajing don ringkat jong urang ba shnong karyat samthia uba M Kharkrang President ka RWSWO ikong biding do nalor ki wepat ka RWSWO kalak pinkup burom ya katu kat ningot ki samla pule jong shnong ki belapas bhai ka examen jong ka bot minta usnem haba ay jingkren hakani kasngi uba nongrum ulapen pau ya kajing sokya babun nakisamla kilami no nakajilla nakadaw kajing duna jong kilat ki kabu ula kentu ki samla banyai beteng ban phai khmat halor ka thong ka balathmu bakin poi ha kajing im jongki kim don ho ya ka state ki jongi babun ba sabar hagan ka COVID-19 ura sudah punya ulum jingkai ku basan ko hajar mod yo non phai sas ka state la jong katar tak bu record Minum long bersulong tangki minum pekai, Andre masmo, bagi kum sama jadi ban suatu, ban penkup ada dia, kadang kumpul pak, bapak Gordon, ya mensim, bagi dia ban long berbor, kita ya syak, mai silbi dapat kemau jeng sulit, kadang kau ingat ban kenti,
Kamtam Pikun Sama. Ka Meghalaya Users Forum MUF kalaong baka jing ken rius new yekinong di drok kamlong kabade. U General Secretary ka MUF uba Bari Leslie Karmalki ulaong bakalong kababakla lada ka jing persyang banyakun persya yu drok kalong ban pinbna ya katma persya ikibriu ki bakirni ha ka jing di drok. Ulaong babon na kikime kikpa kila pinpawi ka jing ngorem na marbaki kun jongki kila ngob ha ka jing kirni yu drok. Kila sya pinja burom. Habakdo badon kam shibun kapisa hakabayade bad udrok ulaong ba kajing shisha kalong badon kam shibun kapisa ban yo di udrok bad hakajuk kapo don kam ru shibun kapisa namar kajing sumar nakabenta kinong di drok kalong kabarem ha ula kentu ya ka sarkar ban pinstet ban pinwan ra ikilat kilenti ban bo ya ka rehabilitation center. Huge money involved. Manusia ngidang la banyo mo ke por bangi kerni di rak ngidang la banyo ba kanungut ubadi mata kita tu pisah baka pisah ka bon udrak takadaw kinong di ru kibam di drugs lay di drugs lot takadaw ngi kerpa ni sarkar ban sengkloi kini rehabilitation kibalong free nambangi kena jongi kin yo lek but the solution kamlong patang balap bu se rehab kan like ini ban perkat ru undami na rehab tu kena ke social reintegration kumnungin penrung yang itu kena hagi melang salang ke ka bangidan banai Ka National Crime Records Bureau NCRB kala pelat patba eka ap haswa ban pintri kam ya kaan bathamai halor ki kam sniu kam runar ka banslang tri kam nadu ka shitrik ubnai naitung kani ka mobile app Keberang sudah pelat patba laai kerteng daka NCRB Sankalan of Criminal Laws. Kebertemu ban syakri kum kalat ban betin lenti ban penyo ya kalat jingtip bakongsan syapangki jingpen thamai yiki kendon an ki ban sami. Kawai na kajing mentoy bakongsan kabala ban yo ling bakani ka ap kalong kajing bu shijaka yiki an ki bala ban yanu jor hapdeng ki an ki barim bat ki bathamai. Kabapensuk yiki nong pendon kam ban itho ba kadon kajing pen kala hakaan. Hakalumpung ICC Men's T20 World Cup Cricket kajing ilek kai hapdeng ke India bat Canada lahap ban pinsange no hinin kamit klem dala ban pinilek kai wat tang shibol ru nakadaw jong uslam. Baro artali ki kinhon kilaya sam marshipon ha kaba ka India kalawan hakli ha ka group stage da hinyopon. But sa ka USA kat ba ka Canada kala sya weng no nakani ka lumpung. Kajinglong jingman jong kamadan ha Broward County Stadium kalong kabajhi palat nakabenta ban pinlong ya kajingilek kai. Bat ya kajingilek kai hapdeng ka India bat Canada lahap ban pinsange no tang shikinta hadin balabo ban sedang ya kajingilek kai. Mentang ini pet ya kajinglong jingman kasun beneng hanong ba shalong. Kajing shit kalong 4.1 degree Celsius, bat kajing kriat kalong khatnyo 0.1 degree Celsius, kajing skem ka haw kalong shispa nakashispa menstep bat khandai ponriu nakashispa janmit. Kajing hap slap kalong live away 0.1 mm. Kala bandon kajing hap slap bat kajing tit uperthat habon ki jaka. Sean poi sya ki bukut jong ka thup khobor ngine pet byang sa shisini ki mat ki bukongsan. Kami bina Menteri Ketnat ki Kampo Yeng Amit Shah ika jinglong jingman jong ka syong shngan hajamu bat Kashmir hadin ka jing Shah thombor hakile no. Anpli o Vice President Kari u Jagdeep Dhankar ya ka pernashtal ka badang shudep shna thamai ha Parliament House Complex. On sedang Ketnat Railway ban persyang penyat ya kerel Vande Bharat Sleeper Class ha arbnai banwan. Pinkup Buram Karyat Santia Women Social Welfare Organization yang inong yo ya khusnam Pat Mashri ikong Silbi Pasar. Bat lahaban pinsange no ikajingelek kai ICC Men's T20 World Cup Cricket hapdeng ke India bat Canada nakadaw jong uslap. Tiparlok kat tungila poy siya kabukot jong katup ko bodjingi menta ka janmit haduk bine siyang biyang lasyay kisngi kublay pi barok.